Hakindarok jotona saimana je koktuma nai tongnero West Tripura district ni SP IPS Dr. Kiran Kumar miya kaisa notice rimani Bangladeshi illegal immigrant tai Myanmar ni Rohingya srongno romnani bagai kaisa Tripura wo special task force lamani amonoro kwbangma koktuma ni bisingtui miya rogo sawoima kana haike amo miya no declare khajago tai kwbangma national media tai digital media rogo amo article sapukjaka tini 15 jon haika 15 jon member tonijaka ojago tai nukjaka ojago Tiprasa khoroktam haike kobune hasteo amte haike no slamjangmani te Bangladeshi illegal immigrant ongno a task force rongno rotugui borongno verification khamene yagulo bongni kagos rok borongno deport khlai rikha haike amte kino tabuk Tripura bo amsuk joratike chini Tiprasa rok je movement khlai tongmani kobune hasteo to Bangladeshi illegal immigrant ongno romjaka te bongni ajago slamjangmani yagulo sakthari samung khamene yagulo chino jago kwbangma je leader tongnero rajyapal bai malaikha tei je kwbangma officer tongnero bai malaikha o kokno tui sanani bage o samungno khlairani bage haike tabuk je o amtike West Tripura ni slamjangmani amte haikino kebo kwbangma je district tongmani slamga ke belekino sanai tai je detention camp tongmani amo je district ni DM ni bisingti bo amo samung khlainani nango tomani bage mala amte haike task force lamai kuno kaisa jagao illegal immigrant ni information haye borok romoi khakai borokno rutu khake bongni document no akorok haike amo DM rongni samung rokbo a jagao khobjago amoni bage SP West Tripura ni SP to o samung no khlainani bage chai tokhate bo member bo collect khlaika haike kubune je district go ba amte khlaini nango te DM saktharne nango haike Tiprasa rok amsuk salromoi je choba khlai tongmani Bangladeshi illegal immigrant ongno Tripura ni horia angmani bagai kubuni haster rok khato horipaike je Ministry of Home Affairs haike Home Minister Amit Shah songni bisingti je dagi mo jaw 19 May 2025 bo je illegal immigrant tongnai Bharat bo Myanmar ni Rohingya rokphanong tung je Bangladeshi illegal immigrant rokphanong tung borongno rutugui deport khlai honani haikeno je Bharat haktor gnangai haste gnangai bo declare mani haike amono kwbangma onya haste rok samung khlaijaka Tripura wa ajorao samung khlaijak yang mani te je Bharat ni haste tongmani joto district gono detention camp salamnani bagai DM ni bisingtui amo declare mani tai SP ni bisingtui special task force lamnani bagai notification ni mani haike amte haike kubuni hastero ke khlaijaka Tripura ko khlaijak haike amoni bagai no miyawo amte haike West Tripura ni bisingtui salamjaga hanai sing koktuma mangkha haike te kaisa chini Sir David Murasing botabung Meghalaya no ko kwbangma je Tiprasa lukrok bo bono logiri tongo o Delhi pedal yatra bo tai ajagani local borok robo ajagani indigenous robo logiri wi tongo chungnuka ajagao kwbangma borok tongnani thairok remani ajagani borok rok tai Tiprasa rok haike borokno kwbangma chubalaimani tai je bongni nangmani chanani nungnani tongnani amo joto provide khlaimani chungnukjaka tai chungnukha Meghalaya o kwbangma je chini Tiprasa tongnai bo cherai porinai phanung thung bo okra ajagao samung tai job khlai tongnai business khlai tongine rok phanung thung Sir David Murasing ni je o Delhi pedal yatra no logi relaimani chungnukha kwbangma buma bodolok phanung thung chungnukha haiji hakenro o mangphli rognu khona kwbangma Tiprasa Meghalaya o Sir David Murasing no logirui burung burung bini pedal yatra wo logirlai tongaimani haike amtike belekino tongthogo chini Tiprasa rok ajagao jesa jaga phano tongui tongthung event Tripura o simia jesa hasteo phano tongui tongthung amte haike logirlaimani haike tebo je bini pedal yatra omo thangnani not only Meghalaya Assam tai West Bengal Bihar tai UP rogo je Tiprasa tongnai bono jotono amte haike logiri khai belekina sanai हमारा मांग पूरा करो पूरा करो पूरा करो का वादा को जल्दी जल्दी केंद्र सरकार पूरा करो पूरा करो पूरा करो का जो आपका वायदा को सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी जल्दी पूरा करो पूरा करो पूरा करो अमित शाह जी हमारा मांगे पूरा करो पूरा करो पूरा करो लीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी गो बैक लॉन्ग ले आयोग लखथों खानसा आयोग लखथों जिनाबाद Tripura जिनाबाद migrants go back Bangladeshi go back migrants Bangladeshi go back migrants Bangladeshi go back तो दिल्ली का पैदल यात्रा 2,500 किलोमीटर में सभी लोग जो आए हैं हम लोग के साथ जोड़िए लॉन्ग ले हमको चाहिए
चाहिए चाहिए चाहिए त्रिपुरान चाहिए 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 त्रिपुरा के जय। के